Buen día, hermano Abdón. Buen día, hermano Abdón. Buen día. Hermano Abdón, buen día. Vale, cosas. Vale, te conectamos. Gabriel, ¿en cómo han quedado? Estoy pasando los links. Sí, John, primero la atalaya vamos a hacer. Perdón. Colocar entonces el stream, pues, sí es stream. Ya, ¿no vas a hacer primero la atalaya? Normal nomás, pues, sí es. Mm. Buen día, hermanos de NET. Buen día, hermana. Buen día, hermana. Buen día. Vale, Jallari Sunch, entonces que hay tanta que vinche. Neopasta, Gallarinapa, tan taquita, taquiri Sunch. Jehová Dios ninche manchay taqui kasha. Pantallas pijawa sunchis. Inishan chaitaki ajinata. 129 kasha. Sinchita sean ayapunin. Entonces, Orjosa kasha, Mateo 24, 13 manta. Entonces, chaitaki da pantallas pijawa sunchis, taquirinapa.
Mañakusunchis. Jehová may agradeces a Kashaiku, Kai Pagarimanta, Yana Paribaiku, Sumasta entiendenaykupas, palabra Ikimanta, hasta van Kai Tormanta Java Revistata, Sumasti Echakusaiku Jehová, agradeceku Kai Tanta Kunata Huascaikumanta, y Mastinchus Kamanta, palabra Ikimanta, Sumasti Echakuiku. Chaitata Songoikupi, Yuyenikupi, Hapita, Munaiku Jehová. Kai Mañakuita Sagaiku Maxnikima, o Aiki Jesucristo Sutimpi. Amén. Vale. Alguien jamás arranquitz entonces que hay tanta cuininchesman. Nira callarinapa y cha camaritas nigiche hapichiwachis tukuy, por favor. Reparanaypa pichus. Mana chay pichu kashan. Ahora sí. Por favor, usatituya. Entonces. Ya. Peter Wiskaikoa, entonces chay sesión ta, chante hay que normal ta. Por favor, corta conga si no cae mi transmisión. Gracias, Peter. Vale. Entonces, kunam parlarisunchka y torremanta jaos revistanchmanta ñaupasta. Entonces, título inicia, Bibliaga yaki kunata aguantanapa kalpachawanchekne. Chaymanta parlarisunch. Romanos capítulo 15, versículo 5 manta orjosa kashan. Tukuyicha más casuman torremanta jaos revistanchekta. Y chay pinice, Dios ka sinchita sayanapa kalpachawanchekne. Imainata chayta ruan, pimanta echaksuman, tukuy chaymanta parlarimuyatisunchis. Wakin versículos Biblia manta acá, chaykunamantapis pisisitullata parlarikamuyta tillasunta. Sumasta entiendenapa pisillata. Y chao jariwas chay maxitos nigichesta, o chayri chay computadora manta, o chayri celular manta kayu maxito jariwas, maya kallantaps. ¿Listo? Kallarisunchis entonces. Pasajosta leerispa yana pawasunchis. Hermanunche, pita cacho. Caipio, ratito. Ahora sí. Para fosta leeris, entonces ya no puedo suncha, caipio Villavanga. Hola, John. Ancho Casanqui Marco. Sí. Entonces, callar y párrafo nota leeris, por favor. Jehová Diosqa munakunapa wakunata munakunawanchikpaq ima ruwawarqanchik. Chayrayku pipis chayniku llakikunchik, wakin kutista mancharikunchik. Europamanta hermana Gloria ni 14 watasniyuq kashaqti mamayqa Jehovata sirvisqayrayku chayniku chayrayku mayta llakikurqani sapallay kasqaytata yuyarqani. Piensarqani mana allin wawachu kasqayta nispa. Hermano Dani López nin soldadosqa testigo kasqayrayku maqawarqanku. Tukuy imasta niwarqanku kumuy kachachiwarqankutaq. Chayta ruwawaqtinku mancharikurqani. Llakikurqanita nispa. Runas ajinata ruwawaqtinchik mayta sonqonchikta nanachiwanchik. Hinapis mana chayman tukunchikchu. Jesusqa nirqaña runas cheknikuwasqanchikta. Gracias, Marcos. Suma. Aparato y pimana cambia kuscacha. Wahta ni muy hitchane. Y mata ya no puedo sumar. Cheknikuatinch carga título. Entonces. Juan 15, 17, 18 man orjos acaso. Chay pinin kamachiskas ninchehta puras manta munanakuicha, sich kay mundo manta runas chehnikuan chega, yuyarikuich nogata ñawpahta chehnikuan, chay manta parlasunch.
Entonces, como leer incheña pasa funota, entonces lee suncha, tapuita ruanapa, Mateo 24, 9. Mateo 24, más Karina Chachayta, leer posuncha entonces Isabel. Isabel leer paico. Chanta runasqa ñakarichisonqache, wañuchisonqachekta, sutiraykuta tukuy runaspa chekninan kankiche. Eso, suma Isabel, gracias. Tapuinen entonces, Mateo 24, 9 niskamajina, y más tintas runas chernikuas kanchikmanta mana tukunchecho. Humana sorprende kunchecho. Hermanay Anita. Jesús Ganerga, noga sutiraygu tukuy runas chekni songa cheknerga chayraygu mana tukunchaqchu. Eso. Ajina. Suma. Párrafo 2 y 3 está con la suncha. Micrófono aquí, hapico chimarco. Jesús nergajina yachachisqasninqa mana kay mundumanta runas hinachu kanche. Chayrayku chaynisqa kanche. Nuqanchikqa Jehovallata yupaychanchik. Chayrayku gobiernosta respetaspapis mana Diosta hinachu qawanchik. Nillataq banderata escuduta chayman rikch'akuq imasta hatunchanchikchu. Chantapis Jehovallata kamachinanpaq derechuyuq kasqanta ninchik. Satanaswan mirayninwantaqri mana hinatachu yuyan. Chantapis runasman willamunchik Diospaq gobiernullan allin kawsayta apamunanta. Mana kasukuqkunatataq chinkachinanta. Chay willayqa llampu sunqu runasta kustichin, saqra runastata piñachin. Runasqa chaqnikullawanchikta Diospaq kamachiykunasninta kasukusqanchikrayku. Paykunaqa Jehová kamachiykunasninta mana allinpaqchu qawanku. Astawanpis kuchichakuyta chayman rikch'akuq millay imastapis allillanpaq qawanku. Jehová Diosqa chay imasta ruwasqankurayku Sodoma Gomorra llaqtata chinkachirqa. Nuqanchikpis chay millay imasta huchapaq qawanchik. Chayrayku runaqa asipayawanchik. Nuqanchikpaqta saqrata rimanku. Apuy párrafo 2 manta, 3 mantaban, hina también. Y maraikuta runas chechnikuancha. Entonces, ¿qué pidieron? Textos chanta y maraikuchi. Ya ves razones tienen, más que razones tienen. Entonces, manta parlamus un ya. Tapita ni vasuncha. Norma. Ari mana kay mundumanta runasinachu kasqanchirayku chiqnikuanchik. Eso, chayo razón. Ya ves suma. Guaj. Hermana y Julia. Chantaps Jehová Dios ya yupaychanchik. Gobierno respetas papis mana paikunata Dios hinachu qawanchik. Eso. Chay piswajllata. Chantane. Hermana y Alejandrina. Ari chantap runasman willamunchik Diospa gobierno allinta apamunanta mana, o sea, mana kaskuqkunata chinkachisqa kanankutay. Eso. Chay mantapche ni kullawanchikta. Judas 7 nisqama hinari imitatawan imaraykupiwanchik nikuanchik. Hermana y Carlita. Ñawpa tiempopi Sodoma y Gomorra kargay chayta Jehová chinkachirqa imaraykuchus chaypi millayta kawsarqanku kuchichakuy tukuyma kargay chayta ejemplo hina nuqanchikpaq kashan
Imaraykuchus Jehová chayta chinkachirqa chaymanta noqanchik yachakunanchikpi sagar. Eso. Entonces, chay más tamanos bastante raico, pues chehnicullavanchata. Pasa fue 4 takunan le suinch. Y matas wasumas unas chehnicuahtin chehni. Imata ruwasuman runas chehnicuahtinchej, ima imanasta ruwahtinchej, ima. Jehová Dios yanapanawanchejpi tukuy songo creen. Dios ta ruwaspa chayta ruwaspaqa aguantayta atillasun. Creeninchejqa hatun hark'akuna escudo hina chaytaq coraxopaypa laurashaq tukuy flechasninta tasnuyta atin. Chaywanpis mana sinchi creeniyuqllachu kananchej tiyan. Manaqa munakuyniyuq kananchej tiyan. Munakuyniyuq kaspaqa mana usqhayllata phiñakusunchu. Tukuy imatataq aguantasun. Chayrayku qhipan parrafuspi yachakusun imaynatachus Jehovata, hermanos ninchejta, enemigos ninchehtapis munakuy yanapawasqanchejta. Tapuy pasa fue 4 manta. Y matas wasuman runas chehnicuahtinche. Hermano Eugene. Ari, runas chehnicuahtinchej, entonces, y un pactaga Jehová Dios ninchejpi, tukuy songo creena. Chay crees ganchitari o que escudo hina kanga, porque su paiga chay la se hina flechasto, se ni su mancha y amenazasta, tal vez rimaykunasta, pechimotinche, entonces, no ganchaga mani yaki kusuncho. Chay escudunche o creeninche yanapawasu, aguantanap. Chantapis mana creeyachu kanga, sino munakuyniyuq kananchiktiyan. Chay munakuytaje, entonces mana no gancho chay zapa, usqayat piñarbakunap yanapayawasunta. Eso. Isca cositas entonces ya no pasan chicharé. Soma. Jehová Dios ta munakunan. Párrafo 5 tal sunchukuna. Jesús wañuchinankupaq ch'isi faltashaqtin discípulos ninman nerqa. Tatayta munakuni. Chayrayku imaynatachus tatay kamachiwarqa ruwanayta ajinata ruwashani nispa. Jesusqa Jehovata munakusqanrayku tukuy imata aguantarqa. Noqanchejpis Jehovata munakuspa llakiykunata aguantayta atisunman. Tapuy párrafo 5 manta. Y mata Jesús Jehovata munakusqanrayku ruwarqa. Romy. Juan 14:31 nisqan manhina, Jesús pa sapa p'unchay tatanta munakusqanta kasukuyninwan tukuy imata aguantarqa, mana manchachikusqanwan ima rikuchirqa. Jesusqa Jehovata munakusqanrayku wañunankama kasukurqa. Eso. Chayta munakuy yanaparqa. Chay kunan qawasun waqtawan. Párrafo 6 tal sunchukuna. Imaqtinta Jehová kamachisnin hatikachasqa kaspapis mayta sirvillankupuni payta munakusqankurayku. Jesuspa apostolesninmanta parlarini. Judíospa hatun juntankumanta kaqkunaqa paykunaman kamachirqanku niña predikanankuta. Apostolestaqri nirqanku noqaykuqa Dios tapuni kamachejniykuta hina kasunayku tiyan runasta kasunaykumantaqa nispa. Kay tiempopipis gobiernospa may chica hermanos ninchejta gobiernosqa may chica hermanos ninchejta qatikachapis paykunaqa Jehovata munakusqanrayku sirvishallankupuni. Tukuy cristianostaq ajina kanchik. Runas chejnikuwaqtinchej llakisqa kanamantaqa kusisqa kanchik. Mascarinas Romanos
capítulo 5, versículo 3 al 5. Ahorita leí campo azul. Sumasta, calpawan. Norma leí campo algo. Chantapish llakiykunapi kaspa kusikuychik imaraykuchus yachanchik llakiykunapi sinchita sayanapaq yanapawaspanchikta. Sinchita sayaqta Dios allinpaq hawaspanpaq yanapawanchik. Dios allinpaq hawanawanchikta suyakuyniyuq kanapaq yanapawanchik. Suyakuyniyuq kasqanchikta mana qasipaqchu imaraykuchus Diospaq munakuyninqa sunqunchikpi hunt'a kasin. Payqa atiniqta mayqintachus Dios quwarqanchik chaynaqta. Sumaq Norma, gracias. Tapuy kay leerisqanchikman hina, imaynataq kanchik kay mundomanta runas chiqnikuwaptinchik. ¿Ami? Cosis basta Sánchez. Uchari porque casuconcho a Jehová y cada vez nuestra fe también se hace más fuerte. Bien, Ami, excelente. Imagina apóstoles que serán Hechos 5:29 en Injil. Hermano y Vicente. Chaywanpis apóstoles verga, Noqaykuqa Diostapuni kamachaqniykuta hina kasukunayku tiyan, runasta kasunaykumanta. Entonces kay chiqnikuwaptinchik, noqanchikqa kay apóstolesmanta yachakunanchik tiyanmi, Diostapuni kasukunanchik tiyan mana runastaqa, ima autoridad kamachaqtinchik, chayri kay kallpachawanchik. Eso, imagina. Kay texto leer ganch hinari y matani chavanch. Es Romanos 5, 3 al 5. Hermana Domitila. Y matacha entiende la escabita, hermana Sotincharimuk. Kay pinishay. Chantanin sutitaq Dios allinpaq qhawarnawanchikpaq yanapawanchik. Dios allinpaq qhawasqanchiktaq suyakuyniyuq kanapaq yanapawanchik. Eso, imitate entender en que chastot sutinjay kamaykuna. Entonces kayqa niwanchik yanapawanchik Dios ninchik allinpaq qhawasqanchikqa suyakuyniyuq kananchikpaq yanapawanchik. Eso, suma, ajena. Chantapis llakikunapis rikukuspa, y matani chavanch versículo 3. Llakikunapis rikukuspa, y mapacha llakikuna yanapawanchik. Hermana Evita. Ari chaylakikunaqa yanapawanchik munakuywan runa masinchikta ancuantonchikmi waqtinchik munakunallapuni tiyan Jehová munakusqanchikrayku paykunamanqa kuyakuspa willanallapuni tiyan. Eso, suma, chaypis callanta. Pero imatani chavanch kay versículo 3. Y ya estaban chamando para la inmunación. Mi hermana y Julia. Ari chantaps yanapawanchik sinchita sayanapaqpuni. Eso. Entonces, un problema tiyan, o un chambay tiyan, o yaki rikurin, mana débil canapachu, mana yauchi yanapachu, mana hasta chaynin hina, sinchita sayanapa. Suma, párrafo 7 takuna lee suncha. Jehovata sirvita
munasqanchejrayku ichapis familianchej chejnikuwasun chaytaq mayta llakichiwasunman. Familianchejqa Bibliata testigoswan estudiasqanchejrayku icha niwasun engañachikushasqanchejta. Chayri niña yuyayninchejpichu kashasqanchejta. Chantapis icha k'umuykachachiwasunman. Chayri imatapis ruwawasunman. Chaymantataq mana t'ukunanchejchu tiyan. Imaqtinchus Jesus nirqa. Runaq enemigosninqa kikin wasillanmantataq kanqanku nispa. Chaywan nisharqachu familiasninchej chejnikuwaptinchej noqanchejpis paykunata chejnikunanchej kasqanta mana. Astawanpis Jehovata munakusqanchej yapakusqanman hina runastapis astawan munakunallanchejtaq tiyan. Chantapis Diostapuni ñawpaqta kasunanchej tiyan runasta kasunamantaqa. Apoy párrafo 7 manta, imata ruwasunman familianchej chejnikuwaptinchej. Margot? Masta intintinanchis tiyan imaraykuchus Jesús tiene ahí bastante momentos, a veces algunas familias que nos han engañado, hay locos casados, entonces chayrayku más intintinanchis tiyan hasta wanga Biblia tini que no ganche que sean familias nestas, sino hasta Jehová Dios munaco familias pero hasta Jehová Dios munaco que cae munaco familia minchesta hasta katachasunche mana chejunguan que no munaco culpa. Eso, sumas Margot. Y mata Jesús ni warganch, Mateo 10:36. Ya es importante y arikunanche, familiancho, pila, piches ni wastinches. Daniel Parlamón. Daniel Patata. Dale, Wilmer. Suti kashan. Mateo 10:36 pichapi Jesús suti chawargan wasip enemigos ni kanan tenerga chay imanita munan chaps ni tamunasarga que veis kunach no ganch contratan wasip cupios familiares primos ajinamanta sut inchakoro que contranchespe wasip cupita ojarikangu manka. Eso. Imagina. Entonces, chay pasaste y matano ganzuanans, tío. Familia manta tatans, mamá, cheni cuastinches. Engañar pachicún, que ni wastinches. Lutai cuchicún, que ni wastinches, y matan en ans, tío, no gans. Y mainata reaccionan ans, tío. ¿Sabe? Bueno, sí, aunque familiares niños que se cuason manchaiga, y matachos Mateo 22:39 ganachos tiene, chay peliguanches que era una más chiquita, una cuna y tiene ganchos chiquita aquí, ¿no? Entonces, aunque no ganchos para technicuanches chiquitas, estaban una cuna chiquita. Eso, imagina. Una experiencia con un kawasunch, párrafo 8 y 9, tal switch. Hermana Gloria Manta Huatejmanta Parlarina. Paiga maman Choranacostempis, Jehovata Servillargapun. Painin. Mamá Iwan Cusca Bibliata Estudiaita Gallarergai. Hinapis Sohta Killanma, Reunionisman Rita Munahti, Choranakuita Gallariwarga. Mamá Iga Dios Pallachtanta Wasancha Kunawan, Parla kushaspa, paikuna yachachisqankuta creespa, testigos manta sahrata parla. Chantapis tukuy imasta niwa,
Chukchaymanta hapiwa. Kunkaymanta q'allpiwa. Publicaciones nitapis wisch'upuwa. Hinapis 15 watasni. Hola, hola Marco, chaypi chukashanki. Hola, hola Marco. Ya está hecho gargar. Maite. Así tu casar esa experiencia. Marco, Marco. Familianche, munakunawanche, cuidanawanche, kashahtin, chayta ruawahtincheja, mayta llakikunche. Imatata gloriata yanaparga aguantananpaj, paini. Mamay churanakuyta qallariwarqa. Chay diapuni Bibliata leíta tukurgani. Chayrayku sut'ita yachargani chiqa religionta tarisqayta. Jehová mayta munakuwasqantapis. Sapa kuti Diosmanta mañakuqkani payta uyariwarqapuni. Malayantespaj internadunkupi kashahti hermana wasinman invitawarqa. Bibliatata estudias kay. Hermanosqa reuniones pipis mayta kallpachawaq kan. Familiankuta hinapuni qhawawarqanku. Runasqa chaqnikuspa imatapis ruwawasunman. Hinapis Jehovaqa paykunamanta aswan atiniyo. Suma, gracias Marquito, suma tukuchaykunki. Entonces, tapuy kayisqa y párrafos manta. Hinatane. Entonces, imatachi yachakullachkanchistani, imata gloriata yanaparga aguantanam. Imata gloriata yanaparga aguantanam. Hermana y Julia. Microfonito y hermana y Julia, happy. Hermanos y apasgan kuyanaparga paiti familiankuta hinaña kawargan chay ashkata kalpachar. Eso. Hermano Isene. Arif, entonces, Gloria Kamaya que carga ahí, mana, paipaja, tal vez aguantan a pinacho pesar de chay, me pisca de chay. Pero chay wampis pagan en Biblia tatucusca leespa. Chay pitaje pa sumasta y acharga, sut es religión picascanta. Entonces, Jehová sumasta, zasicora, monacuinin, hatun carga Jehová Dios hinchak, chay paitaje, chay manta Dios hinchak manta hatun tamaña corga, paipi confiarga. Y hermanos son más chacorga, chaita, sumasta paitiana parga. Eso, imagino. Párrafo 10 está con la ley 8. Apóstol Pablo nerga. Mana imapis agaita atiwasumancho Dios pa munakuinin taga. Chay munakuitaga Dios rikuchin Señor ninche Cristo Jesús nechta nispa. Tiempota suhrehtinchepis Jehová nihaika saker pariwasuncho. Paiga songochawasun kallpachawasunta. Hermana Gloria causainimpi rikunche hina. Jehová hermanos nechta yanapaita atiwanche. Apoy párrafo 10 manta. Y matata Jehová Dios ruancapone. ¿Zome? Romanos nisqaman hina,
Jehovataga mana imapis harkanmanchu, munakunawanchikpaq, noqanchiktapis ni ñakarikuna, ni sapaykuna, ni kamachikkunapis, Jehovata munakunanchikpaq harkanawanchikchu tiyan. Eso, suma. Ajina. Entonces, ¿qué hay párrafos manta? 8, 9 y 10 manta o fotito capaz. Chay fotito tajaba sunche y chanta para la rimuita sun chapo. Ya chacos canche maina. Y manta java sen. Chay bitian aska fotit seri. Manta ujicha para la rimuita te suma. Y matach ruashan y matach ya chacushayis. Y mata para yanaparga, chay mantach para la rimuita te suma. Soy ustumanta parlament. Tu mamá le ha quitado su folleto. Eso. Chay calpillan, mamá. Chanta y mataba. Y mataban caballeros. Ni chusikukusan, ¿no? Ami parla muasunts. Leyendo la Biblia solita, no es toda la Biblia, la terminar ese día. Eso. Vilma. Que hay pata dibujo y sigue jovencita hermana va a estudiar y se ya te iban a presente. Eso. ¿Soy? Los hermanos les están animando a la jovencita y ella se está sintiendo feliz. Eso, muy bien. Entonces, Kaita Javarispa, Kai dibujito Javarispa. Y matan y suman Romanos 8, 38, 39 más. Y aquí kuna kahtin, familianchis cheknikuahtinche, parientenchis, tatanchis, mamanchis. ¿Jael? Entonces, que repunche que Romanos les da mangina, si chis que va, si chita mona kusunche teka, ni ima paimanta karincha wasunche, ni perfección, ni ima, ni maraigo paimanta karincha. Eso, pipis cheknikuahtinche, ¿chale? Ajina, suma. Hermanos ninche estamos una cuna, pasa fonzeta le es un chico. Jesusqa wañuchinanku qaylata yachachisqasninman nira. Puraqmanta munanakuychik nispa. Jesus chayta nirqa yachachisqasnin uqchasqallapuni kanankupaq. Runas chaynikuptinkutaq sinch'ita sayanankupaq. Tesalónica llaqtapi hermanosmanta parlarina. Chay hermanosqa qallarimanta pacha hatikachasqa karqan. Hinapis paykunaqa sinch'ita sayarqanku. Puraqmantata munanakurqanku. Chayta ruwaqtinkupis Pabloqa paykunaman nirqa hermanosniy mañakuyku astawanraq munakuypi willanaykichayta nispa. Ahinata munanakuspaqa llakisqa kaqkunata sonqochankuman karqa. Llawch'iyaqkunatapis yanapankuman karqa. Tesalonikamanta hermanosqa Pablo nisqanta kasukurqan. Chayta yachanchik imatachus Pablo paykunaman qillqasqanpi. Pay qillqarqa. Tukuynikichik puraqmanta munanakusqaykichikpis astawan wiñashan nispa. Tesalonikamanta cristianosqa llakipi kaspapis hatikachasqa kaspapis puraqmanta munanakusqankurayku
Jehovata sirvillargankupuni. Tapuy párrafo 11 manta. Mascarina ñawpaqta. Juan. Capítulo 15, versículos 12 y 13 lesuncha. Aida le pusunch. Camarita ki hapikuchi aida. Kaymi kamachisniga purahmanta munanakuychis imaynatachus noqa munakuykichis ajinata. Mana pipis astawan munakuynigo kachun amigosnirayku amigosnirayku wañumanta nisdaga. Muy bien, gracias Aida. Suma. Entonces, Kaileris Hancha imagina tapuini y matata Jesús y achichiscasni mancamachera. Y matata camachera. Hermana Anita. Jesús Camacherga, Purahmanta Munanakunkicha Nespa. No gaps imainatach Rankunata Munakuyicha, Latat Munanakunkicha Nespa. Eso, suma hermana Anita. Ajina, chay camachita camachera. Es que gasta puinin. Imainata Jesús pa camachiscan y achichiscasnin tayanapar. Nichu yanapar. Margot. Arisumasta Yanaparga, por ejemplo, hermanos de Salonicapi, hay unas jaticacharga. Entonces, como Yuyarico Jesús Manta, Maina Cachamorga, hay unas ruarga, hermanos de aquí porque pura manta una corganco, palpache corganco, entonces, más suma tu congregación a Yuyarico. Eso, ajina. Calaribi, munakini pisito carne. Pero ya para suma. Kuna un párrafo 2 le switch. Hermano Danilo Manta Watijmanta Parlarina. Soyumpi guerras cartimpis paiga señoranwan Juska Yononisman Rillargapo. Chantapis tukuy atisgankuta predicargan. Necesita hermanos mampis mikunitankumanta correrganku. Hinayapi día wasinman soldados chayasganku. Danilo nin. Soldados ni wargaiku, manaña testigo kanaikita ni, sinoga wañuchisgaiku nispa. Mana nirtikutag magawargaiku. Chanta mancharichina wankupak umay patata balas pasachirgan. Balasta pasachirgan. Nira ripushaspata kutimuspa warmiwan Abu sanankuta niwargan. Hermanosqa chayta yachaspa chay ratu waq llaqtaman trenpi kachapuwarqayku. Ni hayqa qonqasaqchu hermanos chay hina munakuywan yanapawasqaykumanta. Chay llaqtaman chayaqtiyku hermanosqa mikunitata qoriwarqayku. Trabajuta wasitapis mas qharipuwarqayku. Chay llaqtitapi tiyakuspataq noqaykupis guerramanta ayqikamuq hermanosta yanapayta atirqay. Imata Danilo kawsaynin rikuchiwanchik hermanos ninchejwan munanakuqtinchejqa llakikunata aguantayta atisqanchejta. Tapuy párrafo 12 manta. Uxuyupi guerra kashahtin imatata hermanos ruarqanku purahmanta munanakusqankurayku.
Hermana y Marta Fernández hablaremos. Micrófono tiki mi hermana. Bueno, kaypi reparanchis, ¿sí? De que Jehová jamás haga el pawanchis siempre, hermanos manta hina, yana pasawanch, por ejemplo, que experiencia pega mancha, ñacarita pasar acá, hermano, ancha ñacarita, balasta ima, umampata pasasta, warming amenazasta, tukuim, entonces ahí te pega, maita chari manchari corta. Sin embargo, Jehová Dios yanapata gorga hermanos nihta. Paiguna eqecherqanku, paiguna wasiqorqanku, llank'anaqorqanku, entonces chaypi payqa separa korqa Diosqa yanapasqantapuni, noqanchispis kikillanta mana kacharikunachu kasan Diosninchikmanta, imayna ñak'ariypipi kaspapisqa, payqa yanapawasunpuni imaymanamanta. Entonces chayta separanchik kaypiqa y chayta risqun quchawanchik mayta. Eso, suma, hermana y Marta, suma, suti pachaychare. Kunan kawasun su fotitota, chaypi fotito kapuanches, y chaymanta parlarimuita ti suma. Kay leerinchis kay parrafosta, chayman hina kasha. Y mata repara suma. Amén. Ahí está el hermanito, le están diciendo que ve a Jehová y cuando ha visto se ha negado, le ha pegado y después hay a otros hermanitos que le están mandando a entrenar al hermanito y luego allá también les han recibido con comidita y todo, ¿no? Hasta le han dado casitas, entonces ellos también han hecho así a otros hermanos. Bien, Sami, bien. Margot. Mana sumastachu chayta o mana atinchu capitalla, ¿sí? Aricho vayan a pan, pero hermanos hasta Huancatachan y mancha, porque hermanito y ya mancha con y tiempo porque amenazar la guarima, entonces hermanito su masa de paranco, entonces era su cachamonta o ciudad, entonces pero cae ciudad y chamana de 5 hermanitos, pero hay hermanitos familia china y a la pan, hasta han seguido asistiendo que va, hacen hasta el tiempo y aunque manas de 5 hermanitos, pero humanas de 5 hermanos, pero más ya nos ayudan, congregación cristiana ahí, que más así de la pasiva. Eso, suma, Margot, muchas gracias. Aria, Gina. Suma, kuna subtítulo ni enemigos ninchekta, muna kuna ni párrafo 3 la escucha. Jesús pa yachacheskas niman ner. Enemigos ninkuta muna kunankuta. Chayta ruwaita mana atikuyanchu. Hinapis Dios pa atiminpa yanapayninwanga enemigos ninchekta munakuita atisun. Dios pa atinenga yanapawanchek munakunio pacienciayo yampu songoyo acha runapa ina munakuninchekwan mana atipachikuspapis yanapallawanchekta ajina kaspaga familianchek chay runas chayni kuwaqtinchekpis Jehovata sirvillasunpuni ashka runas testigo warminku usanku wawanku chayri vicinunku Biblia nisqama hina kawsakusqanrayku niña testigosta chaynikunkuchu wakinta kunanga hermanos ninchek kanku chayrayku chaynikuwanchek chay runasta mana munakuyta
atillanchekchu. Chayqa Jehová atininta mañakun. Chantapis ama qonqanachu Jehová nisqanta ruwayqa allinninchikpaqpuni. Tapuynin párrafo 13 manta, chanta chat ukulla qhawamuch ahoranichi, mana entiendes ahoranichi, mawiyarish ahoranichi. Nin imaynatataq Dios phatini yanapawanchis pillapis chaynikwaqtin. Isabel? Kay Mateo 5, 44, 45 nisqaman hina, chaypi niwanchej enemigos ninchejta munakunanchejta. Y chayta ruwayta mana atikullanchu, pero hinapis Jehová hatiniwan chayta ruwayta atisuma. Imaraykuchuk Dios patinenqa yanapawanchej munakuyniyoq, pacienciayoq, llampu sunquyoq, k'acha kanapaqta y munayninchejwan mana atipachikunapaqpis. Chayrayku chiqnikuwanchej chay runasta mana munakuyta atillanchejchu chayqa Jehová hatininta mañakunapuni. Eso, imagina. Suma, Isabel. Gracias. Párrafo 14 y 15 kuna lesuch. Hermana Jasmine Manta Parlarina. Osanga yuyarga testigos umanta muyuchishasqankuta. Chayrayku mana testigo kananta munarqachu. Chantapis imaymanasta nispa umuykachachik. Familianta aganachishasqantataq ne. Mana chayllachu. Qosanga hermananchik Yasminta k'aminanpaq familiaresninta iglesiapi kamachekta laygata hina mink'akusqa pachapis Saloman rispa hermanosta imaymanasta qhaparikamusqa. Hermana Jasminqa qosan chay tukuy imasta ruwasqanmanta sapakuti waqaq. Hinapis reunionisman rillaqpuni. Chaypitaq hermanosqa sunquchari, kallpachari kan. Ancianospis hermanaman nisqanku. Nisqanman hina ruwananta. Jasmin min. Biblia nisqanta kasukuyqa mana atikullanchu. Hinapis Jehová yanapanta mañakuytawan payman hina chayman hina ruwanaypaq kallpachakurqani. Chayrayku qosay hallp'ata cocinaman hich'arpaqtinpis ch'insitumanta picharqani. Imaymanasta niwaqtinpis mana kutichikuqchu kani. Unquykuqtiypis atiendeq kani. Mascarina Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Leesunch. Pitas ley como calpaban su mata. Jairo ley campuaico. Ama pimampis sacramanta sahrayawanta kuti chichechu. Alguien katapuni ruaichi tuku runaspa ñawpaqenkupi. Tuku yatisqankichejta ruaichi. Tukuywan allinpi kawsakunaykichejta. Munasqa hermanosniy. Ama ima sacramentapis paqachikuychejchu. Astawanqa saqaychik Dios k'aja piñakuyninta sacrata ruaqkunamanta rikuchinanta. Imaraykuchus kelqasqan kashan noqamin paqachikusaq sacrata ruwasqankuta nin Jehová Diosqa. Chayrayku sichus enemigoyki hark'achikunchayqa mikhunata qori. Ch'akichikun chayta yakuta qori. Chayta ruwaspaqa nina brasastapis umanman churaykushawan hina kanqa. Ama sacra
kajuan atipachikuychechu astawanqa saqra kaqta allin kaqta atipayaychikpuri. Tapuy kay párrafomanta kay lairisqanchayman hina. Imaynata Romanos 12, 17 al 21 hermananchej Yasminta yanaparqa. Kay versículos imaynata Yasminta yanaparqa. Hermanay Evita parlarimpi. Ari kay hermananchaqtaqa mayta kallpacharqa kay versículosqa gozan churanakuqtinpis payqa ch'insito awantakuq rimaqtinpis ashka familiaresninta tantayguspa tukuy imata rimaqtinpis ch'inkakurqa hallp'ata hich'arparejtinpis ch'insitumanta picharqa payqa manakuni churanakurqachu chay munakuyqa chay ch'inkayqa mayta yanaparqa paytaqa gozanta ganakunanpaq kunantaq payqa gozanwan kuska sirvisaña tatanchik Jehovata. Suma hermana Evita, gracias. Kunan kaypi Romanos 12, 17 al 21 nishawanchej imitata icha ruanman karqa. Icha 17 man para la suma o 18 man. Imata nishawanchej hay versículos. Leererganchej hina. Hermanay tomitila. Imata se entiende las caiguita hermanay. Ama leemos un quicho. Chayta ruaspaqa kusanga may sagrata ruasharqa mana Jehovata servinanta munaspa pero payqa mayta kallpachakurqa mana sagra imason kutichikunanpaq manaqa ch'insitumanta imatapis ima sagra ruasqantapis ima k'amichisqantapis awantananpaq yanaparqa Jehová Diosninchik pay maytacha mañakurqa waqa mayta porque waqarqa mayta entonces chay waqayninpiqa maytacha kallpata mañakurqa Jehová Diosninchikmanta chayta paytaqa yanaparqa mana sagrawan kutichikunanpaq. Eso, mana sagrawan kutichikunanpaq. Chanta 17 imata niwanchis, imatapuni ruaychis nishawanchej. Versículo 17. Familia Ledesma. Ari ningi mana ama kutichichu nin pimampis sakrayawanta. Entonces chayta kay hermanitas wargay kay gozan chay hinata sufrichaqtinpisqa ongoygoqtinpis nin pay may munakusqanrayku atienderqa nin. Entonces chaytaqa may sumaqtas warga hinamanta ganakurqa gozanta y cambiananpaq. Eso, chaymanta kuna estaban jabarina, párrafo 16 y 17 tal vez. Hermananchej Yasminqa qosan sufrichejtinpis payta munakullarqapuni. Ashka bendicionestata haperqa. Paynin, qosayqa nihayk'aq llullakusqayta yachasqanrayku manaña nuqamanta desconfiarqachu. Religiomanta parlaqtipis respetuwan uyariwa. Allin yakapuna niqtiytaq ya niwarqa. Kunanqa payña reunionesmanpis kachaw. Allinta familiata hina kawsakuyku. Allinta familia hina kawsakuyku. Nogawan kuska Jehovata sirvinallantaña suyakushani. Hermana Yasminpa kawsayninqa munakuyniyoq kananchej kasqanta rikuchiwanchej. Imaraykuchus munakuyniyoq runaqa tukuy imata aguanta, tukuy imata suyan, tukuy imapi sinch'ita sayan. Pikunachus chejnikuwanchej, chaykunata munakuspaqa Jehová Diosta kusichisun. Chantapis payta
ruwaqtinchik, chantapis chayta ruwaqtinchik, ichapis paykunaqa niña chiqnikuwasunchu. Mana hina kaqtinpis kusisqa kayta atitsun. Qhipan parrafuspi yachakusun imaraykuchus chayta nisqanchikta. Tapuy kaisqa parrafusmanta ni imatataq Yasminmanta yachakusuma. O Jasminmanta imata yachakusuma kay hermanitanchikmanta. Jael. Chejina Jasmine Romanos 12 nisamanjina ruasan raiku gozawan allimpi kawsakorqa manaña gozan oponekorqachu. Entonces chaya chachiwanchikte kayhina mana saqrayawanchu saqrayawantaq kutichinanchikchu tiyan astawanpi munakuywan Giovanni samanjina ajinamanta ichapis pikunachus chejniwanchik cambiankuman ni. Eso, ajina, suma. Kunan chaymanta kay parrafusmanta fotito kapanchik, ¿yari? Chaymanta parlarimos suma, chay mayqin chason allin kampa, chaystumanta parlarimos suma. Jairo? Ari kay ñapakaq dibujito y rikunchik que hermana pa Jasmine Pacosan, paita qaparikushan, sufrichishantaq imai, o sea, contranta qharikorqa. Eso, ajina. Manchay ultrajasqa entonces carga, Jasmine. Pero onqoykuqtin imata ruwashan Jasmine. Kunan mitqu ya sirvikuy, wayk'ukuy. Yachay cebollata pelayta, waqayta cebollawan nishanchik manishanta, imata qhawashanchik. Hermanunchik Vicente. Ari kay fotitupi qhawanchik ñawpaqqa sobrichishan. Ajinatacha sobrichirqa hermananchik. Chay patitapi qhawashallampuni pero mari ñawiwan qhawashan, ya chayman uq ladopi kallpachan ancianos y hasta muchunaman. Chaymanta imata kay uq cuanto fotopi ruwan unquyku. Unquykuqtin qhaway imatachu simiman mikuchishanchus, hampitachus, qushanpis, ya atipan. Ya hasta chaymanta kusiriku. Entonces, ajina no vayamos a chacaywan atipasunman ni no echaq ni paqtinchaq. Eso, ajina. Suma, hermano y Vicente. Avioncito, ni se ve. Cae micro en hamsitillita, ni se ve. Eso. Chay kachakay, chale. Munaku y chay kachakay, chale. Suma. Chehniku ahtinche kusis kakanchehne. Entonces, hermanancha ajina, kacha. Kawasan chay subtítulo takuna. Nin. Chehniku ahtinches kusis kakanchehne. Párrafo 18 le suencha. Jesús nerga, kusisqa kankiche, nogarayku runas chehnisoqtiykichik nispa. Mana runaswan chehnikuyta munanchikchu, nitaq runas qatikachanawanchikmanta wañurishanchikchu. Chanta, imaraykutaq runas chehnikuwanchik kusisqa Imaraykutaq runas chehnikuwaptinchik kusisqa kanchik kinsa imasrayku. Ñawpaq kaq runas chehnikuwasqanchikta aguantaspaqa Jehová Diosninchikta kusichinchik. Iskay kaq creyninchik sinch'iyan aswan valorniyuqmantaq tukun. Kinsa kaq wiñay kawsayta hap'isun. Tapuy párrafo 18 mantanen. Imaqtintaq runas chehnikuwaptinchik kusisqa kanchik. Kaypi tiyan 15, ¿chale? Ukmantuq nisuman chay textostawan parlaykamusun.
Uxito manta pita nevasones. Hermana y Domitila uftani muaico. Martinchus siachanchik, pichus chihnikuanchik, y kay hallp'apiqa maychika runasi chihnikunku, Jehová llaqtanta. Chayrayku yachanchik paykunaqa chinkachisqa kanankuta, nuqanchiktari tumpamantawan kusita tarinanchikta. Suma, hermana y Domitila. Ajina y charé. Y más raico kusisqa kanchis. Uxito tanivaso entonces, hermana Julia. Jehová Dios ta kusichinchri abotaspaq. Es. Y aguantanche, echaré, ajina, es que hay acá. Hermana y familia Ledesma. Arica y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, piniskamajina. Ima pruebas chamo aktinchejanin, creeninchek chaypi sinchianga chayta pasasunchik chayga. Chayraygunin si ima o zunas cheknikuanchek chayga, astawan noganchakqa creeninchik sinchiachisunchik aguantasunchik chayga, chanta astawan valor chakusunchik nisun valor niyo kasunchik. Eso. Maman chachico son, ¿eh? ¿Quién saca? ¿A mí? Eso. Chay más raico. Suma. Párrafo 19 de una ley. Jesús kawsarimos anmanta pisi tiempoman apostolesqa runas chejnikuhtinkupis kusisqa karqan. Judíospa hatun untanmanta kaqkunaqa paykunata hasut'ichirqanku. Niña Jesusmanta parlanankutata kamachirqanku. Hinapis apostolesqa kusisqa ripurqanku Jesuspa sutinrayku ñak'arisqankumanta. Paykunaqa Jesusta mayta munakusqankurayku mana enemigosninkuta manchachikurqankuchu. Chantapis sumaq willaykunata mana sayk'uspa willallarqankupuni. Kunanpis maychika hermanos llakiypi kaspapis sinch'ita sayashanku. Paykunaqa sut'ita yachanku. Jehovága imatachus ruwasqankuta sutinta munakusqankutapis ni hayqa qonqananta. Apuy párrafo 19 manta. Y maraikuta apóstoles hasutisqa kaspapis kusisqa kasharqanku. Norma. Ari paykunaqa Jesusta munakusqankurayku mana enemigos ninkuta manchachikurqankuchu. Ajina. Ajina. Ita estaba munakurqankuni. Hermana y Francisca. Payunaqa munakuran hasta Jesusta munakuranku, Eso. Chayrayku astawan willayta munarqan y kusisqata kasharqan, ¿chere? Y Hebreos 6:10 imatani wanche, ajinata munakuqtinchis Jehová Jesusta noqanchimanta qunqapunchu imatani chawanchis. Hebreos 6:10. ¿A mí?
Jehová imatachus ruwasqankuta sut'inta munakusqantupis nisqaykakunqa nanta. Eso. Entonces, si una kunz magon va por su chicharé, pasa fobenteta le sunchkuna. Kay sahra mundos tokukuinin, chayamunankama, runasqa chejnikullawasunpuni. Hinapis mana manchachikunachu. Jehová paita tukuy songo sirvestinche, kallpachawasun, harkawasunta. Chaymantata qhipan parrafospi qhipan yachaganapi parlarisun. Charayko Jehovata hermanos ninchesta, enemigos ninchehtapis munakunallapuni. Chayta ruwasun chayga sinchi creeníos kasunche. Hermanos ninchehwan uchasqa kasunche. Jehová Dios tata hatunchasunche. Chantapis munakuyniyo kaspaga runas chejnikuwaqtinchejpis sinchita sayallasunpuni. Gracias, Marco, leer impuesto que manto párrafos. Tapu y párrafo 20 pane y mamantata jepa y chacanapi parlarizo. Hermana de Alejandrina. Ari yachanchik kay sahra mundo tukuynin chayamusqantaña pero Jehová paita tukuy sunqu servisun chayqa kallpachawasun chantapis hark'awasun chaymanta qhipan yachaqanapi parlarisun. Soma, entonces sumato aquí chikuna qhipan chaymanta parlarina. Tapuykunita kapuanchis imatachi yachakurqanchis kunan paqarin chaymanta yuyarikunapan 15 tapuysitu kapushawanchis. Tapuynin runas chaynikwaqtinchik imaynata Jehovata munaku yanapawanchik. Runas chaynikwaqtinchik imaynata Jehovata munaku yanapawanchik. Isabel? Runas chejnikuwaqtinchik, mayta sufrichiwaqtinchik, yuyarikunanchik tiyan Jehovaka noqanchik wampuni kashanmi, sonqochanawanchik, y kallpachanawanchik. Eso, ajina Isabel, suma. Iskayqa tapuynin runas chejnikuwaqtinchik imaynata hermanosta munaku yanapawanchik. Runas chejnikuwaqtinchik imaynata hermanosta munaku yanapawanchik. Hermana y Julia. Ashkata yanapawanchik uchasqa kanapaq, mana llawch'anapaq y Jehovata sigue sirvinapaq. Eso, waqkunatapis yanapanapaq chay experienciapi qhawarqanchik. Suma, 15 kaq runas chejnikuwaqtinchik imaynata enemigos ninchikta munaku yanapawanchik. Margot? Yanapawanchik marakuchu yachanchik mana qhaspi yachapasikinchik matin kusichinku Jehovama atawan kasupunku payman paykuna kay enemigos qhawanku imayna potakunku entonces paykuna reparanku reparanku y chatukukun testigos o a veces mana ya ¿no? Como hermanos por ejemplo. Entonces, chaita al final ruanku no ganchi mai kusita kasante y aunque el odio puede ser poderoso en ese dato, pero es más poderoso el amor, ¿no? Para poder aguantar todo lo que sobrevenga. Eso, entonces chay sutika chanchari chay te echikorganchik kunan paqari. Imataq yanapawasun runas chaynikwaqtinchis munaku yanapawasun. ¿Dichare? Juan 15, 17, 18 nisqama hina. Ajina. Sumaq walej kutichimunankichik, ajinalla tapuni ruwaychik, kunan tukuchanapaq takiyta takirisunchik y justo chaymanta parlashun, nin? Munakuyta rikuchinani. Entonces pantallapis qhawarisunchik chay takiyta takirinapaq kusqa.
Más iguales, hermanos, ni kunan cacha discurso uyarizo, discurso ni pita Dios pa musos pachama y yaiguta tenga, ari chaita uyar sunchis. Kay pasta wakichisca kashan hermanunchis Gabriel Valdivia. Adelante, hermano. Hermanos, ni gustas un quichechu viajaita, lugar man, ari, maita gustawanche, bueno, lo llaman gustawan chaita, pero con el tiempo pima chaita mana ticocho, ¿no es cierto? Hasta wampis harga con anche punitia, ari. Pero caimanta parlas, hermanos, ni imata necesita con viajanapa, ya chanchechu, imata necesita con viajanapa. Bueno, Joaquín cinco autoncupi, ¿no es cierto? Joaquín Tajre cinco flotaspi, chay hatun microspi, ¿no? Chay lugar, man. Pero no es cierto que viaja Shaspa, siempre tincu kunche trancaswan, ¿no? Y matas chay trancas kasha. Y matas churas kasha chay trancas. Bueno, chay trancaspi controlanco y mainachus cansisanki. Completó chusisanki y chari. Autoncupi cinco chayga chay trancaspi controlanco, ¿no es cierto? Si chay autopi kashan en buen estado, los primeros auxilios nios kashan kuchayo. Entonces, ajinat kashan kuchayga, pasaita atinku, y hay una cupa, chay lugar, man, ¿sí? ¿No? Entonces, o mana chayga, hatun microspi cinco chayga, entonces, rantinku pasajeta, o chayri mañanku, ciertos requisitos, chay lugar, man, y hay una cupa, ¿sí? Bueno, ni son man kikillantata, Dios famosos pachaman y hay kunan chekpaj, Jehová Dios ninche kikillantata mañawancha. Ari. Jehová Dios promete wanches, hermanos, ¿ni? Paga promete wanches, tumpa mantawan, kaillakikunata chinkachinam. ¿Ni? Biblia ni wanches, manaña ongo y kangachu, manaña yarja y kangachu, manaña ni waño y pis kangachu. Chaga maizo más cachito promesas. ¿Eh? Jehová Dios man. Chay one piece, Jehová Dios mañawanches y matachos zuananchejta. Chaimosos pachaman yaikunanchejta. ¿No? Kunan tiempo, lamentablemente, ashkazunas, chaykunata alinchanankupa, kalpachakostinkupi, chayllakikunata alinchanankupa, problemas alinchanankupa, kalpachakostinkupi, champaykunaga kallampun. Ari. Especialmente kunan tiempo pidunas gobiernonga, maichika watastaña kamachishastinku, mana alin causaita apamuita atinkucho. Maita kalpachakustinkupis, mana atinkucho. Paikunaga, wakin imasta alin chakushistinkupis, mana tukuinintachu alin chaita atinkucho. Chaywampis, hatun champaikunasta mana alin chaita atinkucho. Nitas unas mampis imasta nestas sankuta koita atinkucho. Ari. Chaywampis, kunan tiempo pi gobiernos ka practican, por ejemplo, democracia hasta paikuna zonas munaskantas waita unanku, chaita washanku, kinapis, mana chay alin causaita. Biblia chaymanta parlaspa hinata niwanchis, kaymanta. Mascarinachis, por favor, kaita Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Versículota ñahurizunchis. Por favor, buscata ñahurina. Mascarina chaita, Eclesiastés 8:9. ¿Ya? Mascariwax, hermanos, mascariwax. Eclesiastés 8:9. Kaitas kashan uju. Sumaj. Ñaupas tiempo manto, usai kaita nerga. Tukui chaita pai ricor. Imainatach hagay tiempo pi. Kamachisarkan kuzuna. Chay one piece y mata nerga pai chayma. A ver, lerinachis chaita, versículo 9. Nin, chaytukui y mastas de parargani, kai pachapi y machos duacuskanta,
tukuy songoywan allinta waturispa. Maypachachus runaqa runa masinta chakisnin uraman churan. Paypa mana allin millampa chaypacha. Imapaqtaq nin gobernashanku kunan tiempopi chay kamachikuna nin paykuna nin runaqa runa masinta chakisnin uraman churan paypa mana allin millampa. Chayrayku hermanos rikunchik kaypi mayta kallpachakuqtinkupis gobiernosqa mana allin kawsayta apamunta atinkuchu, ¿no? Reparanchik hina. Kay ongoyrayku, por ejemplo, rikunchis imaynataq gobiernosqa rushan. Ari paykuna kallpachakusanku, ¿no? Allinchanankupa, chinkachinankupaq chay ongoy, ¿no es cierto? Paykuna cuarentenasta churanku, o mana chayqa manchay chay hampichinas maskanku, oxigenosta maskanku, ¿no? Chaywanpis mana del todo tachu chinkachita atinkuchu, ¿no? Mayta kallpachakuqtinkupis. Biblia nisqanman hina niwanchis kaypi nin chakis ninguraman churan paypa mana chayrayku, ¿no? Chayrayku imata necesitanchak. Bueno, Biblia nisqanman hina runasqa kunan tiempopi niwanchis maskananchik tiyan Jehová Dios ninchekta mosoq pachaman yaykunanchikpa. Bibliapi niwanchis prometewanchis tumpamantawan Jehová Dioska mosoq pachata apamunanta. Maypitaq chaynin mascarinachik chayta Bibliapi segunda de Pedro, por favor. Iskaykaq Pedro capítulo 3 versículo 3, ¿no? Chaymanta parlaspa Biblia ajinata, ¿no? Iskaykaq Pedro capítulo 3 versículo 3. Tarinchik chayqa nin ajina. Noganchiktajri mosoq cielotan, mosoq hallpatawan suyakusanchis paygonanta nisqanman hina. Chaypitaq chayqan kawsayllakan, ¿no? Reparanchik chaypi Jehová Dios promete tumpamantawan nin apamunanta imata mosoq cielota, mosoq hallpatawan. Nisunmanchu chayta literalmente parlaspa chay kashan, hermanos. Mosoq cielota hawasunchis, rikusunchis, o chayri mosoq hallpata man. Biblia niwanchis tumpamantawan Jehová Dios nin allinchanga kay llakiyta. Kay tukuy gobiernosqa nin mana payguna sumaqta kamachishanku chayrayku nin chinkachisqas kanqa, ¿no? Chayrayku chayraynonta chay nisqanta junt'anga Dios pa reynonqa. Imaynataq chay kanqa Jesucristo kay hallpapi kashaspa chaymanta parlarqa. Especialmente tukuy kawsayninpi parlarqa chaymanta. Y chaytaq kashan Bibliapi mascarinachis kayta Mateo libropi capítulo 6 versículo 10. Chaypi Jesucristo discípulos niwan, apóstoles niwan kashaspa payqa yachachisharqa kayta. Mateo capítulo 6 versículo 10, ¿no? Chaypitaq Jesucristo mañakuyta yachachisharqa. Y chay partepi versículo 10 nin imatachus mañananchis kasha kunan tiempo especial, ¿no? Chay versículo 10 hinatanin. Gobiernoyki hamuchu, munayniykitas ruwasqa kachun, imaynachu cielopi ajinallatataq kay hallpa patapipis. Reparanchis Jesucristo chayta yachachirqa apóstoles. Kikillantataq chayta yachachiwanchi, hermanos. Mañakuy ninchekpi, mañakunchik Jehová Dios ninchekman chayqa nin kaypi chayta mañananchik, mañakunanchik tiyan Jehová. Ichari, imaraykuchus kay Dios pa gobiernonga allin kawsayta apamonga tumpamanta. Chayrayku kay tiempopi chay Dios pa gobiernonga imastataq chay reynonpi atinekunanchikpaq ruwan Jehová Dios ninchik. Imastataq Jehová Dios ruwarqa ñawpaqmanta pacha. Yachanchik hina ñawpaq tatas ninchikqa Adán y Eva huchachikorqanku. Pisimanta pisya hinamanta payguna karunchakorqanku, ¿no? Chaywanpis imastataq chaymanta pacha Jehová Dios ruwan chay reynonpi atinekunanchikpaq.
Bueno, payga, ñapis, chay manta pacha, chay arreglostas warga. Profecías pizicunche hina, y matachos Jehová Dios warga, chayta, pay alinchanampa, sumachta wakichisharga chay. Ari, Biblia nisqaman hina, payga ushatun promesata churar. Ajinamanta pay zikucherga, piscunachus, chay reinompi atiene kunankupaj, entonces ajinamanta, chay sumak premiota hapinanku. Kunan manta pacha, kikillantatah kay tiempo kama nisun, ¿sí? Chay reinonga, kikillantatah tumpamantawan juntanga, kay mozo pachaman apamuna. Ari, mana chayllachu, Jehová Dios munakuaskanchej raigo, payga zikucherga, imaynata, wawanta kachamuspa kay halpa. Ari, munakuaskanchej raigo, Biblia ni wanchis, wawanta kachamorga, salvascas cananche. Mascarina chaita Bibliapi y chaita kashan libro de Juan, por favor, ¿ya? Libro de Juan, capítulo 3, versículos 16, chaita parlas. Juan 3, 16. Ninga hinata, Dios chay hinata punika y mundo manta zunasta munakuskan raigu, ukata wawanta korka, ajinamanta pillapis paipi creesga, mana wañunampa, mana chayga, wiñay causainio kanampa. Ari, munakuaskanchej raigunin, Jehová Dioska, chay kata wawanta korka. Ari, mana wañunanchejpa. ¿Sí? Ari, Jehová Dios ajinata chay arreglota zuarga ñaupaj manta pacha. Chayraigo Jesucristo kay halpaman amorga. Chayraigo Jesucristo kay halpapi kashaspa, kacha kay kunasninta zikuchera. Biblia piniwanchis, imayna zunachus pay kara. Imayna zuna. Kay halpapi kashaspa Jesucristo, kacha kay kunasninta zikuchera. Mana chayllachu. Mana chayga chantapis nin, Jesucristo bendicerga dunasta, alimentarga wachcha dunasta. Chantapis paga sano y acherga dunasta, ongos gastapis. Ari, paga kacha kaikunas nintas y kuchera. Chantapis astawan, yachacherga Dios paseinon manta. Tukuy tiempo ajinata pay duarga. Reparanchis Jesucristo, kay halpapi kashaspa, tukuy chaytas duarga. Maita kalpachakorga, zunasta, yachanankupa, chay reino manta. Jehová Dios manta. ¿Icharin? Ajinamanta, pay rikucherga, no ganches chay gobiernopi, atiene kunanchepa. Ari, ima yanapata kapuanches kunan tiempo. Chay hatun yanapata, Jehová Dios regala warganches, kay Biblia tan. Chantapis kay Biblia apay kachayta atinches celular. Maiman yoxis papis, nisunman apay kachayta atinches. Leerita atinches. Ari, ajinamanta Jehová Dios, chay reinompi atiene kunanchekpa, chay tukuya de glosta pay. ¿Eh? Maik achitupuni. Chayta maita suya, chay suyakuy kapuanchis, paypi atiene kunanchekpa. Chayta yanapawanchis Jehová pi atiene kunanchekpa. Mana chayllachu chantapis yanapayninwan atiene kunanchekpa. Ari, Jehová Dios chayta muna. Jesús ya, kay halpata sumak pachaman tukuchenka. Ari, imaynatah chaykan. Bueno, ima arreglostatah astawan Jehová Dios zikucherga. Jesucristo kay halpapi kashaspa, payga noganchej raigo wañu. Chayraigu Jesús pa wañu inenga, mozos pachaman yaykunanchej pa wancha. Imagtinchus, huchamanta kacharichiwanches, ajinamanta wiñay causaita hapita atincha. Ari, Jesucristo causaita korja no ganchejaico. Ari, ni pizuna ajinata zuarga. Ajinamanta Jehová Dios dikucherga, chay gobiernompi atine kunanchejpa. Chayraigu, Jesucristo chaymanta pacha. Chay tukuy kalpata churarga, zainompi atine kunampa.
Jesucristopis, chay sumak premiotaq pay hapishan kunanman. Ichari, imaynata. Bueno, yachanchik hina Biblia niwanchis que Jesucristo 1914 Guatamanta pacha pay cielopi gobiernas. ¿Chari? Tumpamantawan Biblia niwanchis kay hallpaman gobernanga. Y chaypita Jesucristo ga tumpamantawan ta kay tukuy kamachejkunata chinkachen. Chaymanta parlaspa Biblia chayta yachachiwanchis. Chaymanta pachataq hallpantinpi tukuy runas kamachejniyuqlla kanqa. Ari, tumpamantawan Biblia niwanchis Jesucristo chinkachenga kay tukuy kamachejkunata. Mana chayllachu. Jesucristoga mana sapayllatachu kashan. Payga mana sapayllachu gobernanga cielo manta. Bibliapi niwanchis pay yanapaqniyuq kashan. Ari, ayudantes niyuq. Bibliapi niwanchis kay Salmos. Mascarinachis, por favor, chay. Capítulo 72. Salmo 72, versículos 7 y 8, versículos 3. Por favor. Salmo 72, 7 y 8. ¿No? Hinatani. Pai kamachisastin Jesucristo manta parlaspa, allin causa y cacho. Chegan kaipis, kallachunta, manaña quilla kanankama. Kamachichun, hatun gochamanta, ugnin hatun gochakan. Eufrates mayumanta, kaipachak kuchusnin kamata. Ari, paeganin, chantapis, chaypita, waj kamachejkunawanin, kamachenga kay hallpama. Chaypita, allin kausaita apamongan. Chaypita kusi kausaitan kay hallpama. Yachanchajina, hermanos, ni tumpamantawan. Kay Dios padainonga, allin kausaita apamonga kay hallpama. Kunan chaymanta yachaspa, imatazo ananchejtia. Imatazo asunman, Dios pa mosoh pachaman yaykunanchej. Imatazo ananchejtia. Nerganchejina, viajashaspa, ya sea autopi o chayri chay hatun mikruspi, mañawanchis y chari, imatachos wananches tian, imatachos juntananches tian, un lugar man yaykunanchejpa. Kikillantataq Dios pa gobernonga, mañawanchis imatazo ananches tian, chaymoso hallpata hapinanchej, yaykunanchej. Ñawpaqmanta parlarisunchis qhari warmimanta, imatazo ananches tian, chaypaqtaq mascarinachis, por favor. ¿Ya? Efesios capítulo 5. ¿No? Efesios capítulo 5. Y lerisunchis, chay versículos, Efesios 5. Versículo 28, por favor, ¿ya? Efesios 5, 28. Tarinquiches, versículo 28, ta, lerisonches, aquí. Nin, ajinata nin, gozaspis, warminkuta, munakunankutia, cuerponkutajin, ¿no? Warminta munakohka, paikikinta munak. Chantapis, kai versículo 31 también. Chayraigu karega tatanta mamantawan sakespa nin warminwan uchaykukonga. Iskay ninkutaq uqllaña kangan. Kay ñawpaqtaqa matrimonios partasha, ¿no? Qhari warmin. Imatado anankutian nin paykuna gozasga warminkuta nin, ¿no? Warminta nin, munakunankutia. Paiki quinta hina. Ari. Chayta yachachiwanches ajinata ruananchej. Chayrayku mosoh pachama yaykunanchejpaj, mosoh pachapi kawsanapajqa,
kariwarmi kawsayta hatunpaq kawananchik tiyan. Chayta yachachiwanchik Biblia. Ichari. Chantapis karega nin esposoga nin sumaqta munakunan tiyan warmisitanta. Imaraykuchus ajinata chay munakuyta rikucherga Jehová. Chayta kamachin tukuy gozaspa Jehová Dios ninchek Biblia. Charaygu chayta kashan requisito. Hatun requisito kariwarmis. Charaygu chayta ruanchek chayga yaykuyta atisunchik chay mosoq pacha. Mana chayllachu. Biblia piniwanchis kay versículo 3 manta 5 kama y matachus mana ruananchis kasqanta. Versículo 3 nin kay kikin capítulo manta chayta ñawaysunchis ama parlallachakpichus nin kuchichakuy kuchamanta imaymana millay imasmanta nitaq munapayaymantapas. Imaraykuchus chaykunaqa mana Diospa kamachisninpaq hinachu. Kaykunasmanta aygananchik. Imaraykuchus kay sahra pachapi kaykunasmanta parlaspa may punta kashan. Ari, telepi, radiopi, internetpi. Chaymanta, especialmente tukuy cristianoskas mayta cuidakunanchik. Diospa mosoq pachaman hapinanchikpa. Jehová Diospa kamachisninta mayta kasukunanchik. Chari, ajinamanta mosoq pachapi kawsakuyta atisunchis. ¿No? Mana chayllachu. Jehová Dios ninchis korka. Tukuy cristianospa imatachus ruananchis kasqa. Jehová Dios korka reparananchikpa chega cristianospa. Sumaq k'anchay. Mayaqantaq chay kashan. Congregacionpi imatachus ruananchis kaskanta chayta Bibliapi rikuchiwanchis. Mascarinachis kayta. Kashan libro de Juan capítulo 13 versículos 34 y 35, ¿no? Mascarinachis, por favor. Juan 13, 34 y 35. Y chaypitas nin Jesucristo nerga, ¿no? Ujmosos kamachita koikichis. Urajmanta munanakuyche. Y mainatachus noga munakorkaikichej. Ajinallatatah kankunapis urajmanta munanakuyche. Kankunachus urajmanta munanakunkichej chaga. Tukuy yachankanku yachachisqasni kaskaykichej. Ari. Kailaja pachapi, kailaja mundupi, hermanos, nin kaimunaku, uhatun kanchay kashan chega cristianos. Chay kancayga astawan yepipirinampa y mataban anchektian. Biblia piniwanchis nin purajmanta munanakunanchektian. Ari, chay tadananchektian. Imaraykuchus kay mundupi may laja kashan. Necesita con sumas kanchayta. Kay munakuy chay kanchay kashan. Zunas chayta reparanankupa. Mayagentaq chegas religión kashan. Pikunachus kunan tiempopi sumaqta Jehová Diosta yupaychashan. ¿Chari? Chayta sumaqta rikuchinanchik. Ajinamanta ruaspaga mosoq pachapi hapikuyta atisunchik. Ari, mana chayllachu. Chay mosoq pachapega mana sahrazunas kankankuchu. Chaypita kusi kawsayka. Chayraygu kunan manta pacha congregacionpi chayta rikuchinanchik tiyan. Mayta kallpachakunanchik tiyan chay k'anchayta sumaqta k'ancharinanpaq kay laqa pacha. ¿No? Ajinamanta ruaspaga kusiskas kawsakuyta atis. Kunan tiempo pipis chayta ruasanchik. ¿Chari? Mayta kallpachakunanchik tiyan. Chayraygu hermanos kunan tiempopi Jehová testigos nenga mayta kallpachakunku mosoq runamanta achawanhina achalekunanku. Chaytaq kashan zapadía. Y Bibliapi chaymanta parlashawanchis, ¿no? Kaypi parlashawanchis waq textopi mascariwachis, por favor, kaytaq Colosenses kashan capítulo 3 y leerisunchis 8 manta 10k, ¿ya? Colosenses capítulo 3 versículos 8 al 10. Chay versículos. Mike achitos púnicas. Nin Colosenses 3, 8 al 10. Kunantahri kankunamanta uichuiche y mata. Nin
K'ajaq phiñakuyta, zabyakuyta, saqra kaqta zuayta, waqkunapaq saqrata parlayta, millay parlayta iman, ama puraqmanta alliyanakuychikchu, ñawpa kawsayniykichikta, ñawpa ruwasqasniykichiktapis saqaycha. Dios pagosqan mosoq kawsaywantaq p'achallikuychis. Chay kawsayqa Diosta allinta riqsiyniqta mosoqyachisqa kashan paypa riqchayninman. Ari hermanosnin, sapa dia pashaqtin Biblia niwanchis kay tukuy imasmanta qhesachananchikpuni. Imaraykuchus kunan tiempopi kay ayraqa may contaminasqa kashan. Ari Diospa kamachisninqani Jehová testigosninqa mayta kallpachakunanchik tiyan allinpaq qhawasqa kananchikpaq Diospa ñawpaqpi. Chayta mayta kallpachakunanchik tiyan. Imaynatachu sapa dia llamk'anchis, chari? Sapa dia llamk'anchis waq zopitawan, kay tantakuyman yaykunanchikpaq sumaqta cambiakurqanchis, sumaqta peinakurqanchis, sumaq k'achamusuq nisonchik kananchikpaq kay tantakuy. Sapa dia hermanosni p'achasninchikta cambiakunanchik. Ari, espiritualmente parlaspa kikillantata. Imaraykuchus kay laqha mundupi may chichipuni kashan. Chayrayku kay mosoq pachata hapinanchikpaq sumaqta kallpachakunanchik tiyan allin runasqas kananchikpaq, k'achas runas kananchikpaq. Ajinamanta raspaqa kay mosoq pachata hap'iyta atisonchis. Chayrayku hermanosni gallitapiña kashan. Gallitapiña kashan tumpamantawan kay mosoq pacha. Nisunman mosoq pachama yaykunanchikpaq kay punkupiña kashan. Ari kallpachakunanchik tiyan kunan manta pacha. Mink'ariyku qan estudiashanki Bibliata chayqa. Sumaqta kallpachakushanki kay tantakuyman conectakunaykipaq chayqa may sumaqta ruwanki. Ari sumaqta qan chayta ruwashanki Diospaq allinpaq qhawasqa kan. Chayta mayta kallpachakunanchik tiyan. Ichari chayrayku kunanmanta mana iskayrayaspa chayta rikuchinanchik tiyan. Diospa reynonpi atinikunanchikpaq kunanmanta pacha chayta rikuchinanchik. Mosoq pachapiqa tumpamantawan hallp'antin paraísoman tukuchisqa kanqa. Ari chayrayku qan viajashanki chayqa. Tukuy chay requisitusta junt'anki chayqa allinta chayta risonqa chay lugarman chayanaykipaq. Mosoq pachaman chayananchikpaq hermanosni tukuy chay imatachus Jehová Dios mañawanchis, imatachus rikurqanchis kay umalipchiypi chayta junt'ananchik tiyan. Ajinata ruwanchik chayqa yaykuyta atisonman. Viajashaspa chaypitaq chay última tranca kan. Pero chaypitaq kusisqas kasunchis imaraykuchus chaypi tukuy Diospa familianwan, angelespis, Jesucristopis, Jehovapis chaypi kusisqas kankanku paykunaqa allin hamusqa kayta niwasunchis kay mosoq pachaman yaykunanchik. Igual. Ñawpaqtaqa Jehová Dios ninchista mayta agradecikunachis kay k'acha discurso manta imaraykuchus pay sapa domingo reunionespa sumaq k'acha discursosta wakachipuanchis. Chantapis pach niñatian hermanonchista Gabriel Valdivia sumaqta kallpachakun kay discurso presentananpaq. Igual hermanosni kunan kay reunionta tukuychanapaqqa mascarinachis kay cántico número 21, título nin Diospa gobiernota ñawpaqta mascay. Chaymantata kay cánticoqa basasqa kashan, oswasqa kashan nisuman kay Mateo 6:33 nis. Chay taki tukuytawanta hermanunchis Gabriel Valdivia tukuychanga kay reunionta uqmañakuy.
Maimuna kunio tatayo Jehová. Usaban como akamuspa, neita monaigo gracias, marecuchos tan sumasta wakichipuay, kai sumasta takuita Jehová. Gani mata falta chihuaigo, charaigo gracias, neita monaigo. Y achanki Jehová Dios, y matacho nestas kaikuta, charaigo ukacha tatajina, sumasta wakichipuaigo, kai mijuna espiritual. Mañarikuigo bendición neiguita Jehová Dios, disponachos. Calpachacunco conecta con Ancupa, kai tanta cuido. Reparay Gujina, kai Atalayapi, kai Potamanta, Jawapi, Jiwa, Chaipi, Maita, Calpachacunco, hermanos Neigo, Ñaupahman, sin Ancupa, Chantapis, Calpachacunco, tanta cuiconasman conecta con Ancupa, Mana Fasilcho, Jehová Dios, Marecuchus, kai Sahra Pachapi, Jehová, kai Cura Supaiga, Maita Yankasha, no caigo, pero aso ñaupahman veitamunay. Bendición niguio y anapaniguio y Jehová. Gracias chareu Jehová Dios, kayana pasta manta y chantapis tukuy tiempo. Zeino igipi atiene kuitamunay. Chareu Jehová Dios, mañarikuy, de neiguita a muchon kay jalpaman Jehová, ajinamanta, tukuchisca canampa, kay sahra. Dunasta, kay onguaykunasta Jehová, onguaykunas maita yakichihuaygu, maita sumasta yakichihuaygu, pero no caigo ñaupahman de naikupa, sumasta campi atiene kuitamunay. Chareu Jehová Dios, mañarikuigu bendición niguita y anapainiguita. Hermanos nigupa, alpantimpi sumasta conecta kunku, calpachacunku Jehová, ñaupahman de naikupa. Gracias Jehová Dios, unanga kai diapisa kaigu maxnikipi, kai mañacuega chachicamuigu, o ay Jesucristo su timpi. Amén. Buen día, buen día, buen día. Buen día, tú que haremos kunaman, buen día. Buen día. Are tú que haremos kunaman, buen día. Buen día. Buen día, teacher, buen día. Daniel.